ano etimi ye magi se ye punish wadu nsa ko wom day na uka se prison wode toto oba outside eba wi asimu no a na prison e de adentire ma ukansa so me check it, life in prison, life in the world, and life in the church. Because Christoson prison I am a destiny baby. Saint in say metu Macau in prison. E koka asema to we so any prison. Minua we why me bone e dey ahye me mu any prison. The nipa no all dwene ho e ne sentence. Inti wo abra bo na wo bo no ayo anyu bo bra ono so bo ne de bo no ne sentence ne de ama no no wodwene ho enye e do hia me wan chia me yeah and we tia me nanso obi tumi kan and wo mu na nanim ye no hosam kwa ne obi tumi kan me o yo kire obi a obi nte ya me ka one guy na me ye chaplain oba ya ne ye de ne ba no say IGP me yam hyehyeme say ade o say e dey bi say suffer bi no obo suffer ne din ye ko robe suffer ne ye robe no no e wi ye ne ye di etu si ne so ye na me ensa ne ye ne ye die e wo o suffer no nanim o suffer no to ne etu si ne so ye ne ye da nti omo free on the next deal omo koye no e ne tu ka ba ko the next deal koye no no so ya chi no ayede na ba na owo nyina no ne yem hwehwe ne say ye the sentence ye the case fufuro e bre no wo so for na obo ne dini ye popular se wo kana obitia obetimi akwa life in prison me why I jail in 12 years ukodi hu nkomo a kire wan prison ho no mo ube keep that secret na wa bo ni ban on Bible obi timi ba IGP boy we opese of famito sa wo koka ye betimi di nipa na court akọ charge no nti wo de ne be call na ya akọ charge no ana se obeboa omumi yunu no nti odo a me hu na fiase no eni abonten men kase Christosum odo ni mu matiase but odo a ewo prison emu odu esene edo a me hu no say yem a Christopher ni bi ye da na di e kire ye ho enu ntene ma me kasa na se prison ho no wonu bi kura be kan sumase asem bi kire wo a ubọ no ho ban unyini ma nyini ma mani nkonya asem dabi ana prison ho so maka o matiu me ne nkasa ebi ni ho the sentence ye de ama no odwene ho wo ye obi ade a o ka che wo sei ni asa nti ama me wo prison no ade bia me ka se obi yare a o mpa ya o mre o o mpa na nipa ne ho ato obi timi bubu gu form yeah de ne ba ye de ensa gu no so mpa ya instant na nipa na sorry but abonte those miracles intense strive for the doso because metu account doso and also any atmosphere nyame timi ba ho david nyame ni ho ompe baby coca baby nyame paye baby de bone che unya sound mind esue nyame asem e wo prison e ho no mo obi ha say okwa asa labor okwa na oba wa betena o bible ho besuya de sa na o bompai e che say obe nyankopon obe nyame obe nyame obetimi aka se bi o munim se o ye wo prison
ɛne da so bi ani baabi a nti ɛne yɛn na ɔda di nkyerɛ yɛn ho yɛn ho because me da ha yi sɛ mapiebie mu ana sɛ mempiebie mu ano ano no ba wo ba ha no a me no me pɛ sɛ me kyerɛ sɛ me yɛ guy me pɛ sɛ me kyerɛ sɛ me ne sɔfo panyini me ne elder obi apɛ sɛ ɔkyerɛ ne bɔbrɛ bata hɔ no deɛ onim sɛ wɔ prison abrabɔ no wapem wakyerɛ enti ɛnna ma wogiri sɛ ma ne basa na na sɛ bibi foforo okay ebetimi ayɛ ane ebetimi ayɛ dabi it depend nipa na order suban no edi aha me ehɔ na mekosua asade no okay ehɔ na mekosua prison na mekosua sɛ onua ka na me ɔyɛ ɔkyerɛ wa yɛn kan kyerɛ wɔ bi ana yɛn mu nani mu ase yɛbɔ ne ho ban sɛ ɔse love covers over multitude of sins odokata bɔne nyinaa so ba sɛ yɛ deɛ asɔre no asɛ obi kɔka asɛm ti obi asɛ wama ne license sɛ wo mmerɛ yɛ bi o me masturbate o ma fa mi kunachi ma fa mi irachi mi yɛ gay ana mi yɛ lesbian asɛ nipa na kɔka kyerɛ no ka wo kɔgyina asɔre dempo na wo tam microphone nti ɛnɛ sɛ ɛna wana so ɛkyerɛ asɔre na kora ka na yɛ ɛsen sɛ wo kɔ sɔfo no wo kɔka kyerɛ no nti obi wɔ ne mmerɛ ɔyɛ mu na ekum na ɔntumi nka nkyɛn ne nua because osuro ne nua no bɛgu n'anim ase this is deep we are all learning yɛn nyinaa yɛsua deɛ ɛyɛ deep elder saa su na ɛwɔ prison no ɛbɛde na asafo no yɛnya bi wɔ mu ama meda ase paa meda ase sɛ yɛbɛtumi anya saa su no bi a John ka asɛm bi I think John 13 verse 34 yeah but I say every one mankind I hope it me I say ahyɛdeɛ foforɔ na ahyɛdeɛ foforɔ na mɛma mo sɛ mo no dɔ mo ho sɛdeɛ me dɔ mo no sɛ mo nso mo no dɔ mo ho sɛ mo nso mo no dɔ mo ho 35 no I say sɛ mo dodɔ sɛ mo dodɔ mo ho a ɛnam yei so nipa nyinaa bɛhunu sɛ mo yɛ masuafoɔ sɛ mo dodɔ mo ho a ɛnam yei nyinaa so nipa bɛhunu sɛ mo yɛ masuafoɔ okay nti ɔdɔ a Kristo da ne ho adi ɔdɔ a Kristo da ne di kyerɛ ne sɛ ɔde ne ho to hɔ sɛ obi a ɔnsɛ hwee ɛde maa yɛn ɔtɔ ne ho mpan ogya ne ho ɔde ne ho ba afɔre ɔda hɔ nom sɛ yɛntietia no so na yɛnya nkwagyeɛ nti sɛ ɛbɛtumi ayɛ saa de na gye sɛ yɛn nso yɛhu yɛn ho sɛ yɛn nnuafo yɛwɔ asɔre mu nsɔrensɔre mu ndwuma mu yɛn nso yɛda ɔdɔ adi kyerɛ yɛn nua kɔsɛ wodɔ wo nua a menyi ni sɛ ɔbɛka ne mmerɛ yɛwɔ akyerɛ wo na wakɔka kyerɛ ɔfoforɔ pa sɛdeɛ mama kan no twɛ ne sɛ ɔdɔ da bɔne nyinaa ɔdɔ kata bɔne nyinaa so gye sɛ wo nua no koraa wafom wo ɛna akyire wabɛka ne mmerɛ ɔyɛ akyerɛ wo a ɛnam ɔdɔ ne nti nti sɛ yɛbɛtumi ayɛ sɛ agye sɛ yɛdodɔ yɛ ho pa sɛ ɔdɔ ne ne mu deɛ a ɛneɛ ɛnyɛ adwuma ɛna na wohyɛ asafo yi ɛnyɛ Pentecost nko a ɛnyɛ Presby nko a ɛnyɛ Baptist nko a wohyɛ the body of Christ as a whole ada wonyɛ sure sɛ wɔdɔ no yɛnte aseɛ ɛgyidi paa ɛgyidi yesu so ɔyɛ ɔdɔ ɛti yɛnante ɔdɔ mu no yɛnte aseɛ o dodoɔ no adwene sɛ ɔdɔ no a yɛka no sɛ wobɛdɔ Kristo ampa sɛ ɔno no bɛdɔ Kristo sɛ ɔbɛyɛ nyame adwuma ɔbɛkɔ asɔre ɔbɛtu amanfoɔ fo sɛ ɔbɛyɛ evangelism but nea wo ne ne tene ɛno no na ɔka no sɛ nti wɔ sɛ obi ka sɛ wɔdɔ Nyankopɔn na wɔtaa ne nua a ɔyɛ ɔtorofo eti unya ɔsɛ unya mi ewu hu no so dɔ no na wo nua wo hu no so ta ba wɔn nso so wɔbɔ nipa sɛ ne suba ne sɛ so eti sɛ woyɛ nipa papa nyame ne wɔyɛ ne papa
Etie den na wotan wodua na wo so do nyame. Wo do nyame. Enya possible. So obo nipa se ni suba. And ni seso. Inti me a me bo nipa se me suba na me seso. Eso wo hye nipa wo hye nyame. Wo hye nyame seso ene ni suba nso. Em wo se wo da oda di kire elder che se wo da oda di a kire me. Ba wo de wo nim se wo du asore na kwapra asore dem ho na kwatena wo holier than that. Na ye worship and praise no a eno ne odo no eno de wada madanyam madadi a nyame se me do na wunua na ne tena komede no e wo made na ne tifie ho ama ne dwane wa bonten no mama wonim say obi da prison obi ada ho be 5 years 7 years ne family emesra na da abusuya ne nim say oda ho omunsi ho da na wonim say nipa ne demu a prisoners na kwa bontenam koye adwuma ebia ono unqualified say obekọ outside labor omo koye adwuma na say omo pon no mo ba na prisoners ni bi no atọ aduane e wa bonten na o dia bread o dem na abusuafo emesra no prisoner no say wan tọ aduane amre na aduane ono no beto no oba edoso enoso onene na betena si edidi say ye na ye hu adu ye hu esem na wo kan emu do Kristo sum no na say we do prison kra na wo hu Kristo sum mama ho na wo hu nyame sum no prison nyame sum a Kristo sum wo prison no enye bi na wo bonten debi ono no ye prison no timi kai hu say ni nua ye obi amesra ne da no no pie no onya aduane a no obre ne pie me demu no me bra every week say week we wa ma the following week obeba oba me omreme duane obre me sika okay sika no de bre me no me nkwa me ni debi me nkwa me ni just one to say e come di obi because prisoner duane no mama enye didi e wo bedi na no entimi I won't survive inti eyeden so what aduane wa abonten usu di kapre ye de brodo beba ye de nkwan beba mo betobi sai nipa no oni one city betobi wo bi di enti na won kire no do but ene obi ti asori dem mu obi ni obi wa adwuma mu onim pefe sei ekom ku nipa no wo kire no omo ano but same person obejina nyame fie no apagya ne nsa no osori awurade that is not love yay enyodo enti mi pie ye no a mi share Kristo suma se wa abontene no na mi hu se da bi odo na ewo fie ase no ene odo e wo ghetto no na ghetto do no kra de enti mo muntimi nya de yo eno de ka ya is agape love ghetto for de agape love pa o mama ghetto love no de it is prison de pepe yeah edi na mprofo ye hu a o mutimi ate odo ase ase wo mu kra na eniema ekoyie edidi nya ba bi da de onu nu da ghetto ni de oda prison no eto odo ase me kan se wa bra ye pem ya chime no na ghetto boys no na capone me nipa na enam no so me ko prison no so say ghetto man inti ono no okotena ghetto ho no mo a ensem obekeka no okeka na o ma frame capone o se ni no makani na akire me inti ye sei na unim nipa oyi me maaye obi a me ma fa no sei nua me nim no da na mahunu wo street na ma fa no sei nua ono no onya ghetto boy me de na betena me fie me to aduane mani di me to atade a me to bi ma no me ma no de opebi asai nipa na yi me maaye yeah oyi me ma kra mo san ye ya ma me girlfriend mi jaye na insha ka nya me sa girl na no sa pem ba masakra so sachira o se nya o pe but oja wo kodi na chi ana oh da bi okay but o wo mo ntem o say me kire no okay
Say me say obi o junkie obi o num wi num nsa num koke e na odidi na chi obi a wo fu ana fi abonten aduane ma ne di abetena me dem me ne da sorry ono mom na etimi kan mai eyi hu pie ma ye che wo ono e ba na ghetto for kora bo ho ban ghetto love no prison love yes e bi ni abonten sanke betu di sa odo na wura yen sorry mu a kamama obi imagine say you are sorry mo kra na obi ex convicts and as a drug addict na oba sorry no na ye pon a look at said ye be approach ni pa no aso bi okra ye approach ni yeah obi akra nchia no obi akra musansa wa brabo muti say no ye na odo adi nchire sankofo but e bi obi be ka say bi a me ka bibi boni afa Christos mu Matias ye eye suban senye Christos mu kwa nya ye nuafo ye Ganafo eti wo ka ni pesu because ni pesu na kwa asafo nim ko me ye kronfo me ma me oyewudini we ye konkonsani ene ya ba be hia wo asore dem ntimi me define church ne say ho ye hospital spiritual and physical hospital aye na be nti say subani na bi o but ye na ye nya adisuade kakra na say obi ba na say yenso kakra yesuane ye de boa na ebe ma asafo na gina na because that small wo kan kra say ye nyina ya bai ye de yare ne bai ebi a wudwamanfo mre bi atwamu na me age won wa ba otrufo bi kura kromfo ba wo chene ya nchew asem no wo no chene ya nchew the other prison na dey na why ye bi pen man for de ka wo Ghana ba me ka na me de ko prison about for de ka wo Ghana as what they ka de ko prison yes ti eti the first say won ko prison nche say we holier than that and even say obi ba sorry mu obi sakra na me fan say bia me fa me ho example me be sha sorry na sen asori ni so mi mu okay asori Christopher but deep inside them no mon jimindi I'm being real no mon uni that because me ex convicts into say no say man sua bible no kakra wo prison ena me pie na me ba na me be join ni Christosuma enka niema binti enka me jai but na me vision what be penya me asem obe pe Christo asem eti na umpese bibia be distracted because me ex convict to bank kiti bi e be na di a kire o enti no me mesre e bi obi ti se me e bi afi na wasachira e bi wako prison afi na waba e bi unko prison onya drug addict e bi afi kra na wa shake Christo suma se na se e bi uhu sa ne man kiti se eni kwa se ebu abamu eni kan se ebu abamu kra but edru baabi no on be hu se ebedru baabi no be hu se ampa nyame wajew because ebi hu se ensebi da wo so ensebi nso beba they will know the difference and who said that be elder yamitaka say obi a we addicted to drugs and I say any addicted to any behavior say sanya many be fa yesu a say we see funny here no the same love na no wo ma drugs the same love na no wo ma sex and na nyame converted ya breno it is said na first no odonsa odoma oh no de odo what ni ho nyina awura mu no sa no obedo Christ bibie no Christ pa wanyama na me master time say hey they say on ferry me sua adwuma no free prison ba me be sua adwuma me sua adwuma na me timi ko adwuma na me ho aye fi dirty oil asra me ho nyina asra me pon ya na me de akosisa ebi asoro ye rally ya tsasa ne ma na de akogina kwa obeba no na me hu fi na me de gina kwa ho na me kra mic na me two praises e kwa ho tema krum the same love na or they no they ye drugs eno anu onye de be wura asafo ni mu a he ahofama eni gie chese de obeka se de use enti ya na nyame pe o masem o eti ya na bonsam target wo mu no
because obi a oye bibi odi ne ho wura mu no oye bibi a say boni kra na oye a what so oye kromfo kra odi ne ho wura find ways of stealing and so wonim say nipa no say obey Christiania Christ name so be find ways or use some talent no e de boa example Paul yeah how ni zeal azil na no de yeah etu nim say America say omo chi obi a say bia for chi obi a oye bia fraud watimi afa kwan bi so bubu nipa bebre omo fa wontumo omo fa wontu omo de kosie no ma design den because wotimi e de adwini bi say ye Russian information awia betimi awia man see I for no san omo say wotimi atena internet ho etimi convince obi jini hu sika nyina etisa akoya Ghana ni yombe chi no a omo de ko mo fa ne nkoko omo ko ginimdie no because ko hafa so atena Ghana ha etimi ebu America for businesses no they want to know ndo mo nhyana nto ntwene eno the idea ne mo munja no omra omo ji wi aka do ma no ma bade omo be go deeper die ntia wutimi yes no ma ginimdie no etu obi a we are addicted to something so we convert into Christ ono de obeyama Kristo no wo kura wonam ho no wutimi nyama Kristo Christ kas won konwuram obekonwuram wo be think it twice na obi ono wo for drugs won think it twice nyame na so na obe think it twice or for drugs na won care about the consequences on fa wo se be say na beku obi otimi konwuram anajo etimi kwa sieye so kope eyi ebia nompe e dia baye eyi bibia ye nyankomade wono ehu ninimu no no nyankopon ka so onko Iran kra wonkonko wo ye ka se ko Iran abaji na meire ne mo but send the panel so those people no God needs them so radical people no because om na betimi enter where people cannot enter etina enemy na target wo no because enemy no nim say omo ba Christo but they will do anything for Christ omo sro he omo sro she eti ohine yesana tienti sankrofo no say wo baby e was that behavior ni mu a wo zeal bi sure yeah ni na we do so e be bonko o wo zeal bi ahode sunku bi energy no has been perverted sure devil not diverting but see a born redirecting no be wura safunu mu a mo amotete wona mako school aba na mo ba na mo di buko ta betena wona mo keka mo na aboso ni mu simta kese na enya me be kire ene mo ko na mo ba no no na ma kire no ye adwuma site say adofo mi no ba ne be ma na odo ne wo mu ntempa na afei aba be da ne wotan go on say dey see wo say uhu be ma no a ase a time bi e beba be wura wo mu no wo ye ne bone kora wo nwene the same thing san so na mema ntina ya na asset ye hwehwe gu obi so obi se makobo me girlfriend obi no so odo no e converted to the other say you know it does very thin line e dan temu nti so free wo pe no yes wo Mrs. Microphone say what target bi na wo fa bi say obi a prostitute no ba o no timeti na YouTube am wajina kwa ho timi ko obi fie bema timi de ne betena kamu e de ne ko nwura mu onsuro akokodro wo no akokodro wo betimi ne sa akokodro fie onwura mu da kola na timi de ne twa mouse ko onsuro akokodro we send power Christ nyana wonum de obeyama no obeye adwuma papa but so omo ba ese no obo ba sibra ese no e kromfo wada prison pen any ade ni akeka na dipa na ba mu obu any me say me energy we me pede ya made me person energy no sankofo no back cross e treat you special oh yes they show me special treatment e ma omo ni je omo akoma tom omo se na ya accept you because acceptance na no omo pe they are looking for accept baby a omo kwa onu onim se de oye nenye onim se wo mreye onim se o say e do rejecting na the more will go deep into the addiction. Elder, me come we mebusa wansa mebusa so ware ne mom. Wo yire na wo girlfriend me ba ho na mama necessary me ba ho na mom me fa number ni to ne de me mom abam. 0260 196064
0260-196064 ɛna 0260-196065 0260-196065 ɛna 0260-196064 na wobam wobabi addicted wobabi go through battles and answer challenges na won so pa futu a na yetimi aboa wo elder tete ewo ha sei 0260-196064 and 0260-196065 0260-196064 and 0260-196065 prepare mo ba no signal me na elder pacho worry pacho me worry na how many years pacho me 32 years oh September na menya 33 oh senior nanka me chef ya ha man but na mape obi a wosuro nyame bi okay na me dia ma no nanka me connect ya but am say mo na ware e bi so boyfriend you know as me nya ba bi afa mani enti elda wunya nware edi enti na wunya nware ka wunya nware anka mbe okay mekanina ekanina aha say me free prison ba na madwuma say okay enti me decide say as I say me shabra bo asefofo enti nyame adom misua adwuma ama pon me ho afa na nyame adom me ye adwuma but na me ni obi wo ho okay e bo e pese e warrior but say your genotype amachi oh eno na ma enya maso oh okay I say mo koye test no na genotype no e bia mo ba wo SS akoda oh enu nti eti say no enu free ho no fufuro bi wani abobi so a wani je ho a wo ko ho ana that's when kanina okay machire mu pa chire mu ye aha machire mu ye free ho no manya obi okay aha manya obi na asem kakra me say meka na yeye Christopher yi aboy nyina me say Ghana yeye ama tribalism atete yentem oh aha tribalism manya obi na ono na busua na so mo mpe me tribe oh who ye dey ni me ever oh me ever and asin okay ewe ni asin so wo mo ye Christopher nzo wo mo ye Christopher na oba no so e man me ni na so me show me do mo pa we na so you good oh we na you good first one wa boa me pa nyame shira no e bia me ntimi mo ni din wa ono na genotype na amfa no e pa chwan oh ohumia obehu so no na meka nyame shira no brother na zoni no ye mo be ya o awon me ni na mo say sro nyame but ebia me so me cross no nti me gitum dabi ye ma anyi nyame be ye no oh ye ma anyi tu dabi ye ma anyi tu dabi dabi ye chicham dabi ye ma ware ma ye cross bia as I said juma na nyame ya hye wonsa no o nyame na ka say it is not good for the man to be alone. Yeah. I will make him a helper suitable for him. It won't buy bonny one pet. Let me help who is suitable for me. Me can't do worry. Ah, worry dear. But me shedding me. Ah, be intimate when you cross. Hey, you will cross if you are and carry. Yes, you carry kesiye no. Need the na opesi e carry no ye denying the flesh. Unko ye bonny and only ye cross ye be carry because flesh no opani e bi. Oh, ko bedo so be no munsa. Ko bedo so be fornicate. Ko bedo ba we decide say wonya that is your cross. But the ono can say it is not good. Enti no de gina papa kon ka say ready one akan enti bring me the helper suitable for me. Papa tie me pa. Papa tie pa. I want na say the word that one you know. So me to me ni abemo tie sa o. Onu susuje ni e ba sa iso ko sheba bi onu so tonyo enti uni ano no enti punyina mo pem so
ba nyame beye amen aware de recently mitie empowerment sofi recently wo worry danso prophet danso na o ka bibi say aka few months amana worry and oba no so worry bi imagine ya hyehyɛ bibia o ba hyehyɛ bibia people were when this na you a nice guy handsome guy aso kakaka da no ni hire oso na munnim de me fam na ni nyame ya adwuma wiam koda wa na misu but ene say na nyame so prepare obi amano ahyehyɛ obi ene na so madwono it is sometimes say nyame will call if there is a call of God on your life and your baby and betimi handle and your baby and betimi carry sa burden no and na baby nyame de wa chance e free nya ha na obawie baby a o kono ohia oba obetimi aboa wo no betimi aso mu no may hindrance amen o may consider because you asofo bebre ko asofo die no magai because of our enti o ntimi nya nyame adwuma biem etienam se wo no wa koma pa se wo pese wo yenti no oba no kura nyame de onim no but e bia wo hu se preparation no enko yie ma memfa otie ni bi na miwia na maba hello Alanzi Azotia. Me ba che fra wo say Good afternoon. Me ba che fra wo say o Bibi aboko na munso e. Nyame adom boko Baba na pa che fra wo say na free he Ijina mu preaching ni de na mi nhira mo. Ye da se Na mi nhira elder na ono so te ho no. Elder da se This is the message that we need to preach and make sure say obi bi oye Kristo ni bia ebete sa asem we. Because odo ne de untimi nyiro odo mfiri na onka sa oye Kristo ni. Enye sa na tie. Many are praying. Ene ametaka na nipa bibiri bompaye. Sire nyankopon se wo yishira no. But wono no oni odo. Odo no eye protocol to receive from God. And it's a nipa bebre na beti ni a mo kan na say ni a mo discuss no ho a. Mama, I don't think say nka Christianity e be bresa. Say me nua na kan say a prisoner fumpo kwa abonten ko ye adwuma nyi sika. Na oba otobiane ni nua o prison ba bedi. But ne ente sa a minimum family, a minimum nua. But odona say me nua na ka say me ni ajiwo baby am no but just me would this message will be repeated even on my show because this is what I've been preaching about this month. Odono Christo for mama yentie mama yenye odo mama yenya tsema mama yenye odo ma ye hone si yenye odo a Nyankopon na nkasa ni tumi ni bededi mama in the book of Acts chapter 1 abra Yesu kono kati esuan for so monkotwen emompaye na okay Bible said they were in one accord then the spirit came. So for you to experience the spirit you must love. Mama nyame nshira pa message di mo de ya da CP yo ye nua be ma ebesra ye 0260196064 and 0260196065 0260196064 and 0260196065 and on the lines here dey adwuma odo ho asam no a elder ka se prison odo get odo e desin de wa bonten no eno na ya dwindwine ho a ye tete wo ho no 0260196064 and 0260196065 na yenua Rahim Rankin was see ewiase we de ebi ani age ebi nso raho ye nyina ye wo wiase ba ku ya and on Facebook live Misty Love was say I'm really enjoying the show and on sister AKOSUA afutuo na wo de amano me appreciate papa piaga o se me hwa mo live ewo achema safo eho eno no nso so edi free ebaye na obekire na dwene ede efa ho na won so betimi de wodie nso aba na elder mami musa o
sometimes yes say wo konyame ani mu onyame se obema wo de wakoma pe oba ba na pese nyame de ne ma okay because sometimes you know am pese wo pese nyame de die o pe de ma me fa obi o me ba elder me kwa ba no ma be busa ya beto hello no me ba che fro say na free here Pacho atama Reverend can I trooper because na meso ya critical prison and on so kana. Hello. You do go prison no? Edi na do go prison. Na I say ko bo ko no na yo ho meso ya bad boy ni bi I say ebusan for mu fi obi en fi and am de me ko bo bad boys na ya ko bo ko no mu chi. Because I'm going to call remind. So I'm going to call remind. I know remind my bush. Yeah, ma. I could say my bush for man. And then me say me bread. Oh. Na me pay a juma. I will bring you a. Oh, me ye juma. I'm moving. And I say me see I'm moving. I'm only Panama. It's in the first year. Yeah, link you will be saying, ama. They say I could say, "Oh, mamma mia, man, no, mamma, me Gianni. When the pano no yet more with ya, Omonia and quite with Omonia Giano, no, oh, yeah, to say, oh, nearly sentence never was so. And the sentence never was so, no, we need Gianni back. On to say, almost said there's no small ones now, but Omonia a Gianipa, no mere beast. One day, I only a beast. If it's a revenue on the account, don't do maybe a chema or chema high sentence, or more much check, or more mere dual kitchen. You see, in that link, can I have many uncle for Miss Omaniama? Almost the Gianni bar, not on no moment, and maybe Kakana. Mede me ho share nyame mede me ho ma nyame me masema e de bia wo bible ma me fato no Isaiah 14 original poker you say ne ba me suru ti bia ngum bia me suru me kan ho abrena du bia it is a quotation de bia no me so mo kan ye remind for no ye chen Reverend or a remind for no. Just a young bang sentence for no. To be missing on a yen on the I see them first. Oh, hello. Well, Beman, I would him. Was story dear. Me pesenka. Many bedges and Cabo studio. Hananki at the home command. Ye be frew. I am Padiakan. I am Padiakan. Me buy and me prison buy no. Ah, usua adwuma. Me de me ho be share adwuma nti me sua adwuma nti me wie aka me 1 year. Na me make sure say mo no we SOMPA. Ah, ye kwa ya phone number na ye be frew. Why? Na say say ye frew phone so say wo ba ho na ye no abedi nkomo e wo SOMPA Accra Hawaii. Yeah. Mate, me da say. Nyame sure reverend pa. Oh, soon. Oh, we aba. Nyame sure ye say yeah, no, I just preserve. I say, bois. I don't for them. Say, bois, I don't for them. I can get my face. I'm sure. Oh, I'm sure. Oh, Elder, I'm obvious. Oh, someone, Marco, my banner, more. I said, men, I be catching you, babe. I'm a warrior and some local free. I said, no, but can't just say, I'm a head at the end of the back on pipe boom, the warrior back on pipe boom now. Yeah, or say, on so kwaba. Say abusuafo bi amfi no. Ode ne ho ekodom adamfo bone. Na akowie ne sei. Ada ede na be ka kire no. The American aka say me de ebo amene say me de me ho to Awurade so. Yeah. Enti de di kan no, onfa ne ho to Awurade so. Na said your kind no say wa sha say osu adwuma no say eye no kresa yeah o ma na ni nkwa adwuma no okay o say aka 1 year no wi aka 1 year ayin tasem ba ko mu say u free prison
na oba na osesa wa brabo na o sha brabo ase a ade bi a obeye bia no eyeyi o sha brabo ase a yeah nti me be pie no yard master no chief operator nyame nhira no ofre me aka 3 days na otu kwan na ofre me ka chem say tete oba ha no ya hwe wa brabo obekọ akiri na baby a owa ya sentence wo no ikuru no enkoso ko sha brabo aso baby fufuro yeah enti me ye ne said you kan no ena wo de be sha brabo aso but kakanka nyame wo de me ko yeah me nri mu but wo de me ko oya de enti me hye ne nkran say yeah me ye ex convict ma ginya me edi de me ho ato Kristo so wasesa ma brabo kane abrabo na me onu nimu biwa sa no so de ne ho to no so be yama de wa yama wono so God is not a respecter of persons de wa yama ba ko no so fasa akwa obeye bia ma bi kra ne de nyame be ye ne be se wo de mpo enti on kana komanto no yem na on sha brabo na se foforo na nimdie bia okosua o prison nimdie na yemienu yeah papa ne bone koye nya omo a etu no ba ye kire utu se de uso tum etutu but ono wantumi ankodwe ne ganga mu pie ombe ko Robin na me otumi ehunu nyansa se meba mapie me besua adwuma me gidi se na che ne dachi ekese na brabo ne dachi ekese se de wokan enti on hye ne ho den e ma ne ntwen se obi be hye ne ho den e be hye ne den so o twen so obi be hye ne ho den de bia abamugu asem ne de be ma no o okra de wo prisoner o we ex convict okra de wonye enti nyame hye ne den na ba bia wo bia na Awurade nka no ho na ommoa no na de odi asi nani so no Awurade mmoa no na ontimi enduru amen yeah na me question na msim de ateba man fa nchew am so ba ba me na opese nyame de ne domo na ne bobra ma the ultimate is a God fearing woman oba osuro nyame na afin so oye adwuma kakra oye adwuma esa mo hye brother nyame de be ma amen obema oba osuro nyame obema oba opa adwuma amen obema oba o meye hindrance amen obeta wo chamo aye nyame adwuma no wako chini na wabre no na wo ye comforter ma se nyame wo ye comforter ena oba nso hunkonkro ye helper oba nso ye helper ena hunkonkro ye comforter nti oba nso ye comforter oh okay ti wo bedru fia bo so comfort hunkonkro a wo nipam oba ye hunkonkro nipa ti ma so ya ma prophecy se me worry oba friend comfort spiritual antenna no so na say wonu so comfort okay onyame betimi am comforter say wo kai wachi na wo kai obre ene wo man hunu a obey comfort wo say wo kai biem wo kai achi eni awrahuo biem wo say Joseph free prison by no obenya Potiphar ba ware oye oba nyame de comfort no o de comfort no ya antese Joseph ne yire oha bia si ewo ma ne kama mo MgsmåBORÇA eti de nyame ye ma Joseph no so obeye bia ma amen said that Joseph pie free prison no call nanim wan ko na chida amen na impo prison no kra be ye nhira no sa na nyame nso be ye dia ma eti won ka ho na ba bia wiri wo bia nyame nyini mpie amen adwuma kakra bia ka no ho bia wo mi tantantantam zabie uhe kra oba no ho bate bia bufu kakra bia onti nyame se nyambotem de komateta wano ye too hash mame mgu wano ansa enti kache nyame se adwuma no onye ni speedily onye ni tantantantam na onfo wade emro na MĽBORÇA mu ti ada Dixon kofitata ye da se MĽBORÇA ASEM na wotwi mu waye nhira maye wo se osoro okra ba kumpo esa kire mu nyina bose eti imagine say abrantia wo free eni da so wo dia bre nipa na wotwi mu ebru nipa edu eti sane wodua no nyame ma woncha so aba amen sane wo mama bibia koma to ne yem no nyame ma woncha so aba amen na wonhyira wo na onfa wonya niema kese da chi nti udi wo baby bebre amen na enhyira no nso umma wonana ne wonana kan so mu nyina eso ya da se
say ene wo besira MXVI asem bia asem na me adomu a da chi besa ehia Etie for MXVI asem yobi asem ye di si ha na Professor Kobla Abochi what day for God and country aba make I say addicted to Christ movement jumedie omni youth ministry Church of Pentecost Tama community 1 eba so 2nd August 2025 yeah eda ebia na obi eti obrante na say na me pese obo ha ne bebre but enye hwe eda betimi akonteni amom friend ne bresem e adwumanti eda so obi addicted to drugs opese ojai obi mami bi ne baby obi efutu obi a number be no mo frɛ okay ebacho me de number yo there yo okay ene mami fa number we no ntudwa na 0550 okay bacho 0550 106685 ebia elder nkomo ye di ye we are addicted to something we be say ujai 0550 106685 0550 106685 tbm 0550 106685 na wafre selebe ya bibia ebe koso kama elder my number is 0558 okay 705400 0558 705400 medasi yenso ya da sinti ayana eda sa todwum etia mu invite no metotodwum wo de naba mango day mo fa no master service no my live worship emaye eda ya da sinyame nshira Etie for Hana ye de MXVI asem yobi asem no ebesie production line de adwuma no enso ye 0509438463 0509438463 0509438463 wo story bi apesa woni ye sha na wo de aba ya sorry so Oheneyere obapa ye bre na so ya kwasa obi pesa ofre MXVI asem no a yenso ye number no ye 0509 438-463. Okay. 0509-438-463. Now producers near ne wakasa. Mate yenasi. Eti sabre de sorry so my Professor Kobla Abochi. Wababa beto so. Kwasi otie SOMPA 106.5. We be ya hot bite 5:30. Third service 7. Now last service and so ye dia domo. Yada mu nyina say amammo eniti. Addicted to Christ movement, Woman Youth Ministry, and what Church of Pentecost.